te po hian pe la tu te mo hi pek le anon be se ya midang la pelo la pek lo pek kanan du ve kan pek khan avuina na hi pu speaker an ni du khop maya chu tiang deuh chuan hei tu na po heti za thi an ni chun pung bi ka ma se avui om chuna kha ani ta ani hei demand of grant nami khania demand for grant heta hian ni kum atanga tin supplementary demand a pokhan kan huanga seng nuai sangkhat le zariat pung ania chuchu ni kum akhan nuai singkhat le sang sri le zathum le som ko le panga ania kumina hian nuai singkhat le sang ko le zathum le som ru le pathum le nuai somli paruk ania kha salary ania ti chuan pu speaker ni kum akhan nan salary akhan check khat ma apung lo ni salary khachu thok tu te hlo ania ka vui em po ni lovin salary khachu ha thok tu chu khongai na ni lawa hlo chu bataruat ani angin an tho manakha ani maya nan salary zo ka khan ni kum lam soya kumina pung to ti lai me kumina punga salary chu ba ka nan salary khan apung lo a om lo na lai chau kan soi chuan a om na lai kha kan ron soi ve a salary khachu an ni ga lo an lo khachu no khalai khachu in hial na top thei lo waniang ni chena ka soyang deuh khan ani po hi ka soi mai do man chu soi le lo wange em ma nia solai so kan pek dan kha salary a khan alo pung po ni sela solai so chu industry chi khata sarkar na tho hi kan mang zual deuh bi ke mi o ti theiania kan la char zel maya chu wang chuan a boi kha na lai kha awam ve thina hei sum kan mu na hi helaya apung love kan ti poin NEC ate NLCPR ate hian le ministry danga central hian sum hu na tam tak kan nei thin ani a chu wangin chuanga te po chuan thei to kan la chuat lang zel tura kan in be sei ani kha DCNMA khan nodal ani angin amua nima se district council a pakhat ma pek an ni ve silova kalai zo kha district council ate pe ve sela district council ten po in district council po in an du chuan consultant kan ruaya chumi te kaltang chuan an ron ti anga an mani point an tho ve ngei turin kan ngai tu zel don ani chu wangin abuana ma hian nimin nikuma kan mutran chawa mu le lom reng lova han ti deu khachu ngoro an vot thowang che emo tin chu tiang ani lai chuan ni china khanin longklai bypass road kha kan han soya longklai bypass road hi aboi kha khopa pu speaker a hun lai pungun a hun lai CM ani hun lai vel hi anin karinga tin contractor te po hi athua than te po ni mai theya pois tiang chuanin helai po hi a thakhopa ti thei se chuan ange khoi takin hun pela tin khop ka hun laya central scheme azalai kan khoi ta ni om ania khami than chungchang a khan enroll na pakhat ma ka nei lo official tenen in mu in MOU and sign ani kada khan ke enroll na ka nei lo wa kha poisa kha ka hun lai chuak ma sela kein pakhat ma ka koi lo kan hu mi te ran koi ani tuna hian ti chuanin ke ni po in CBI som local sela tha secretariat hianin poisa chungchang a khan pakhat ma enroll na kan nei lo wa kan chuwangin solaya LADC te kuta au mangang te pek ani thina tender an kova tender amount hi zakwa somthum pathum point something vel ani mai theye achiang kuangin ka he chia lo wa ka choi dik lo mai theye ti chuan contractora HCHSCL antiamani kha an ruaya ta chuanin poisa hi nuai zasari somsari pali adiglo mai thea ati chu tilowang tam tham tak
contractor ne na hian LADC an va pek nuin LADC in a release a chu contractor chuan sub contractor alo ruai le ni turani puro kima antia chumi ne na chuan poisa ani ne na an pek ang kha release kim du lovin enge mozat a release a ani khanin kong kha ti thamala lai lo wa tu na po hian 30% po an la lai lo wani poisa chon mang zo ti effect to sia tle ma zong chau bang ala ni turani a ti chuanin ti chuanin full speaker kan helaya kan keini hiadana chuan ACB khiada ACB a report a oma case an neya ta chuan ACB chuan nuai za somnga le pani sing thum sa nga contractor ne na hian sub contractor ne na hian pe ni in an soya amairo chu LADC in supplementary note an siama chuan nuai za thum som thum panga 0.82 lak release in an soya ti chuanin tu na hian 30% po an la lai lova arei to sia kha scheme kha atop ti to sia chu wangin chief secretary tane helaya hian an thu kho ma thu nei tu ten he ski he project ki chu close turin an ti to ani chu wangin kini tan soile tur om to chuang lo ani DCN MA chuan secretary ho a meeting an ne an zol na hianin kan soile tu chu poisa pe du wa an renga ha DCN kan la soilo ba atan culture hi kan soile anga kum sang ni le som ni le pakhata le som ni pania khan BE a khan noi sang khat zani som kwa le pakham min pek bel le ang ti hi kan ringa kan be sei tlat ani ole pu speaker do thei taka MLA za tak ten long tlai kong lai chung chang khathil serious tak mai ni a khiat po a hriam ma hetiang hi ka khiat sual lo chuan CBI in kan lo chui ange an ti a Mizoram sarkar hian in a phalo ti hi ka khiat dan ania eng thil hi ani ang hian mi pui hian hreila tur in tur sela chu tianga kan kalngam hi hun to ka tia ma tha kho mai la ka kan soiwa ke ko ka du dan chiani ma se sarkar ngein CBI chui a phal le si lo lai kha a boi thak lai chu ni CBI athen hi ka khe reng lawa ACB report kha kan hu ve chun ani maya a department nei tu ber thleng lova CBI ten lo thleng ani chuan in khe thei big riawani ange kha hei document hi ka pu speaker khami chung sang ka poimo viawani rengina ka department state sarkar a in rol DCMN a in rol awanga poisa na thok thalo an pek ru lo waka meeting an ne ya he meeting solaya om veka DC de DCNMA lam mini secretariat ni lovin LADC lam le a contractor te in tho ho that thei lo wanga so na so tu na so thok thei lo wan ni chu wangin helai somkar hi mo na tur pakhat ma lo an pelova chu an poisa helai poisa be sei ve te khan helai poisa ti chu so so ke ko pe kar an be sei zo ke mi helai an interest an ne mi ti te po speaker an nei lu zong chuak sela an nei ngai tuana alo ombok ani chu wangin helai hian speaker khongai takin ministry rin hel tur pakhat ma office athan chu of DCNMA hova district council ten na athar lo wanga na poisan pek du lo bakha DCNMA an zual kova meeting DCNMA secretary hovin an neya chuta chuan poisa hi peturin antia antilui na ikrimayang chumi wangchon an pe a chu district council in alawa pe lo ham na hianin kadiman number som dile patumna atan culture nuai dimana sei to ko no dimana nuai sei to somnale pakua
sing sari sanga te demand som ni pasari District Council and Minority Affairs